ya ka Jingiaseng Christmas Carol ya ka penyaid ka Jingiaseng Samla. Warm greetings to our Non-Khasi friends who are with us here this evening in our time of worship in this Christmas Carol service. We welcome you all to this service. Taka program akan dikajian miat kalong kumnie iban Pule Sdang Duwai ilong imis Rimeia Lyngdoh nginyo ya ka Christmas caroling praise and worship hapo ka Jingialam jeng iba Steward Lyttan nginyo ya ki special number na ka Non-Khasi ka Jingiaseng Khynnah bat kumjuru na ka Jingiaseng Samla bat hadian nginyo ya ka Jingrwai na itemen basan di Kharbuli. Hari ni kapor ngini ya seprang jing syakri jongi da ka Jingrwai lang ka Jingrwai ka balai posau bat ka ba saupulai na kabarim ngubha perthai utrai lawan ka perthai kanyai ngu ki do nuat baro kinyai kre ban buram si emya u hadin jo kani Jingrwai ngan sakerpat imes Rimeia Lyngdoh ini alam yang i ha ka Pule Sdang bat Duwai. Swer bangan Duwai dan Pule naka Swer bangan Duwai dengan Pule naka kitab Lukas kelenong ke beningkong ke dekat ke ba saupu hendriu terter. Kamari ruk kalaong kadok nu jonga ka penkrau yu utrai bat kemensium jonga ka syat kemen ha ublei unang penim jonga. Naba ulakmi haka jinglong rangli ka syakri jong u naba hakmi nadu mentah kipating benriu baro kin khot ka basuk yanga namar utau badan bor ulale ki jing pela yanga bat ka bakhut ka kerteng jong u bat ka jing isne jong u pateng la pateng benriu ha kita ki basyap tieng yu upen i ya ka bor ba da ka kesangti jong u upen sakmai ki basarong haka jingmut kadok nut jengki upen hari ki ba krau bor na ki khat bat uken tiu ya ki barangli tung ini Duwai pa jingi paham nengi aingu eme atrai kenat pengilak banwan haka ni kapor atrai kenat banwan ban
ngiwan ban mani ban aingu emi atrai kenat namar ba melawan atrai kenat ka jinglong brio atrai kenat melawan ban belaj emingi atrai kenat na ka jing syate atrai kenat jong hukum atrai kenat bangin yo ban long kita ki khun atrai kenat ki ba mela tingkun ha ka hima jong me atrai kenat ni aingu shisai me atrai kenat ba hakum kani kapor atrai kenat me wan lamingi atrai kenat what happening ki bun ki jing penwit atrai kenat wala ki don gini ki jing stom atrai kenat hakeleng sodong ka perthei ngaduai atrai kenat bamen kerkhu atrai kenat ya kani kapor atrai kenat tu penlong ingi atrai kenat ya kadonut atrai kenat kumbalong atrai kenat ka Merrily atrai kenat ka bakok ngu atrai kenat ya ka jingkhot ka jongmi atrai kenat bat ka bapin kok ngu ya ladi what happening bun ki jing yale atrai kenat tu penlong ingi ka donut atrai kenat kum ki ru start ru atrai kenat bengin penbet ya ka lenti ya jungi atrai kenat bengin wan pai pat chemi atrai kenat ngaduai atrai kenat bamen pengentang kini kapor pensile atrai kenat iban sami ka khtien ka jongmi bat kum ju ro ki nong shim benta atrai kenat ngaduai ba nginum yo ngin yo le atrai kenat shayeng pat in yo ra atrai kenat ka khupar ba pha jongka jingwan long brio ka jongmi atrai kenat bat tap ingi baro da kasnam jongmi atrai kenat bangi duai bangi boti kapor ba sa khti jongmi na bangi pan kini kateng jongmi jis kesu amen. Kharbhih shibun mes Rimeia Lyngdoh ayah kabapi ialah mengi hajing polis Sdang bat Duwai tetoi langi mio ban lek kemen kumba ngijule ya ka Christmas hakisnem kiba la Lyttan na kidau kiba kajinglong jiman jong ka perthei rei nidon ban aingu pat ublei ba uplie pat ingi kani kalat ba ngila ba nginya mani langkum ni hakani kapor ya kani kajing rakhe jong ya ka jingwan long brio jong Jesus Christ te shua bangan IT ya kapor haiba Steward na kaliang Jingiaseng Samla nidon ban ai kublei Christmas kabasuk ka Christmas ka bakamen ka Christmas ka badap da kajing kermen ya phi baro ki para banget ba ie jong ka Balang te hani kapor ngan ai no tino ya kapor baro ka badang sa haiba Steward ben penyaj hadu pendekut ya kani jing syakri. Tinggal ingu ublei ngila banya wan lang kumni banda banya shimbenta gani ka Christmas carol ka bala punya da ka Jingiaseng Samla ngi pidang so bahai pi baro syakani ka Christmas carol kumbala elam di German kadai ka carol ka ba compare man to stem namar ngim shimlala banya carol syakilenti singking andre ngi aingu ublei bo play pat ingi sisi ni kani ka lat bangila ban mani utrai hakani ki yeng ka bagentang ka jomo tingi pidang subhai pi wei kinong shimenta baro akani ka janmiet baringi scam kalong kapor hakabangin ngin ya let biang sa Bethlehem ban yu iu khulung Jisu balakha na kamanta jonga ba jongpi ban ai ngi ka jingkermen ban ai ngi ka jingkemen ban ai ru hangi ya kata ka jingkermen na kamta kala shai ka jongi ngi ai ngu yu blei namar ublei la pha elo khon jongo ngi sngongo yu blei ubalong Emmanuel ubalokular bandan dekat bangi. Once again, we would like to welcome our Non-Khasi friends for joining us this evening. And we hope that as we worship God this evening, we will experience once again His presence with us. So I call upon each and every one of you to let's
all go to Bethlehem once again and see baby Jesus in a manger, lying in a manger, and to know that there is hope, there is fulfillment, there is life in the name of Jesus. So at this time we will join together as we sing praises to God. Tingin Jingrwai kini Jingrwai Carol, but ngis ngungu ngidan kini kinong shimbentaru akini ke janmian, but ngin sakot iki bakin ai yaki special numbers ke jongki. Ngatrai kadi kapor Christmas ngakot ipingin yeng lang kani kapor ngin Jingrwai, ban yero you try. Ngidon ya kadau ka bakrau ban yero you try. What happening ki ai baro kamdei bandan ki ke bante ingi ban yero you try. Tengi yeng lang kani kapor. Jingrwai to Jingrwai snow bah perthei utrai lawan. Snow bah perthei utrai lawan. Ka perthei kan yang Jisu nong penim wan seperti bat kasem kulai bat syahid ini ai ngoi ublai ni Jisu nong penim ula wan long brio ula wan segani kepertai ban im ha pedeng jongi bat ula ban smau tu yaki jing ut ke jongi yaki jing kuslai ke jongi yaki jing shem ke jongi ni dan ni nong penim ubalawan ha pedeng Jisu nong penim uwan syaberte kahasem kulai ban syai benye o kama pela long burong yuble uwan yanga yanga uwan yanga siu ka kuna
Shimlawan nakam taki kiwei pat rai uwan nakam ta jongaru sedan pleng jongi nyimpat mat yu trai ka jingim jongi kan kalong ka khubor ka bakamen nakam ta jong pi ba ujisu uwan nakam ta jong pi wei wei pilong ki bakoda rahmat jong trai ula uwan nakam ta jong pi ban pen MVP ngirwai si wei jingrwai ba tuwan pi kiriu ngeng risa bat so kamen she Bethlehem mentayangin go yu trai Doan pikir Risa basoko men Shabedem mentayangin mo you try Ben hakashing on lakayu sim giyak Doan ya uban man Doan ya uban man Doan ya uban
por but ni ka por ngan khat ikini ki nong shimbenta iwe hadin iwe so bhaban ai ki special number ki jongpi kabani kong kalong ngan khat ya ka Non-Khasi kan ai ki Jingrwai jongki ka baar ka jeseng Khynnah kin ai ka Melodrama nang tabade ka balai ngin sayo ya ka solo na imis Darilangi Lyngdoh dikini so bhaban ai yaki number sunki iwe hadin ki we. आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। द सॉन्ग which we are going to sing is called आसमां से खुशखबरी and धन्यवाद। आसमां से खुशखबरी means thank you for the birth of grace। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस दी राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की हर सू घटा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, वापसी की सूरत लगी इंसान का रूप लिए, खुद आ गया पास मेरे, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, मेरी हर चाहत को संपूर्ण हो गई तुझ में।
तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशु। Amen. For the glory of God, amen. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. Shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here lay the Savior inside a manger. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born.
Check. Ningkong ngan ai ka Christmas ka besok ka kanya pi baro ka kerteng jeng ke Jingrwai de Eucharist lakha. Ngikin mau burom si kha u Chris shitalup ka perthai buwan ban shim ya Lyngdoh ban penem ya ka perthai namar ka jing i u blay yangi yu khon mar way u ai hangi ki breu u la ai ban penem ya ka perthai to per khat pa ya jing kur khu u blay hangi ki breu ben thamai jing long barim ya thu ya jing ko dor u Chris shaka prthei baro ya u to ya ro sim ki sim u try u ten rai ka jing shai u basin shar na men barim yang i u an pen im ngi mani ngi dem ya jing shimpan yu ba khu nyen pen crow jing wan long priu u khon u play ban pen ksan ya ka birthday u long jing kerman yu briu ba pop bas mau bang ban mau ya utungin ya piang buram ba un shong bat ni ju nong to perkat pa ya jingker ku u blay yang i ki breu pen thamai jing long barim ya thu ya jing ko dor u Chris shaka birthday baro ya uto ya ro khat pa ya jingker ku u blay yang i ki breu pen thamai jing long barim ya thu ya jing ko dor u Chris shaka birthday baro ya uto ya ro kan mau ya jing shisha blay ulong ba pa you nong pen im la ai ban pen im ya pia nga you Chris la ka you Chris la ka promptly. Amen. Kharbhih buon nam ta kitu lightly special number. Thank you so much for Non-Khasi for giving us a beautiful song and ngi penpau songo ri ka jeseng Khynnah ki boleh le stom ban ai ngi ka Melodrama ka ba pen i ngi Chapang ka jingkha ka jong try batru inang kamta I Miss Darilangi Lyngdoh ibla ai ka Jingrwai ka ba kren ngi bangidan kam ban yathu shiki wai pat ika e ka bangi la tip ika jing shisha ka bangi la tip
ya ka jing kermen ka bangin layo bangin thulam shaki waipan ting nang beteng shu ikini ki Jingrwai ngai pila ya kmilanti bat ting gidan saartli ki Jingrwai ke ba special number ke bagi para samla jungi kinai ban ngan kerpat ya i Merrily Swer bat i Mr. Shanboklang sotun bakin ai Jingrwai jongki bad hadin katang sakhat ya ka group song ha ka Nongialam jongi Mr. Banteilem Kharmon ban ai ya ka Jingrwai jongki tang khot iki we hadin we langsung tu ba Merrily idang pun kret nama rila ya sebentar tu Melodrama te dengan dia yo menjerwai lang ni puan an kayo kun ban khat ya ka kerteng ke jong u Emmanuel ka balong abala batai blay lembat ni bat kham tam ha bakum kini ki sngi ki por ke bangidan banyat kum ki banget kini ki por ke ba adu kata-kata bangidan kam bangin yo ya ujisu ka ji im jong ni bat ka kerteng jong u ko long Emmanuel bat ha bangi yo yu Emmanuel bat ni ngila banyat ke jingat ki jong ni bangin ngila ban yo ka jing kermen ka jing im jong ni wat apa dengan kini kisni buat kiba ini dan berbang ni ruai ni Jingrwai bersih lah menang itu main ringin ya sementara agak bagi ruai ni
jong u play but day ban ya ro ulawa jing long ba du sharper tay ban shem jing so gan no long ga ger tay u kon jong u day Lang ini kepuar yang Emmanuel Ibna Emmanuel oh try lelam bani Emmanuel Ibna Emmanuel Jingrwai si Jingrwai pada din kata ini ki artli special number kin saai ya ke Jingrwai jongki tang ini ke por ini kerpa lang ila syong khamne tang ini yang lang manis no ti lang ni Jingrwai jadi tien pereng ke Jingrwai ka ong shang bangin ai ya ke jing ai ngu ka jongi we bring our offering before God because he deserves all our worship and as we come before him what do we have to offer and the most precious thing is our lives, is a heart. That is the most precious thing. It is our life that we offer to him. That is most valuable in front of him. So let's bring our hearts. Let's bring our lives before him as we bring our offering before him.
sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. We bring an offering. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that we sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, we bring an offering to you. Oh, we bring an offering, Lord. Bring an offering. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Kani ka puar ngan khot ye kini ki artli kin nam special number sumbangan ai we. Angel Jingrwai, Jingrwai Christmas nengkong, hakinong ablang ba sa medsya parchnong, atem
Bethlehem, bagi blanki pamplan, hapeng kajing kliat bajur kamitla, Noel, 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 lakaya usir ki Israel. Kirting Joka Jingrwai, they rejoiced with exceeding great joy. Over mountains and valleys, they led them each night. The star of most radiant light. Three wise men rejoiced as they journeyed afar to behold such a beautiful star. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. Others saw the star, but they followed it not.
great joy when they saw the star. They rejoiced when they saw the star. They rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. Great joy. They rejoiced with exceeding great joy. Ngut na pedeng jengi ngi kemen. Tang lihat ngut. Dan kibam kemen tak kamiat. Kan ngut ngi kemen ta puni. Ya ingu yu blay. Ngi kemen namar blay namar ba ngi kan mau bau try lawan kam ta jengi. Pat ketika Jingrwai ke kan mau ngi kata. Bat kitu kiri ustaz, kitu kinong ablang berak kila lek dak jing kemen ga bakrau. Apa deng kijing telot kijing duna jengki, apa deng kijing kebikidan ban mat, apa kiasyam yang try, kijing kemen ke bakrau. Kata kade ke ikai ke ngiyo ke Christmas. Tiada kani ke por, ngidan apa deng jengi teman besan jengi teman besan ti Kharbuli. Bad in ai ke kubor nak ketien ke jong blay kani ke por. Bad ngi scambo blay keren ngi, lengba jong i kani ke por. Bad hadien bai teman besan ilayo ban keren, agak ketien kasih. Seker kerpat yang Mrs. Tandan ba insa ai ka jis ya ka jing keren jong i teman pesan ka ketien Hindi teman pesan. Ngai khu bli pi baro ka kerteng ka kodor ka jong Jesus Christ bo try but ka jikai khu bli Christmas ye pi baro hadien jong shibun jing artatien baro ka ba ye ya ha kan ka snem ni sukmen ba ha ka bakot apat jong ka ni lala ban yo ban meni blai ban shakriu apa deng bun ki restriction ke badon deng sukmen ba ha kan ka ta yo desi arlai tio mensua ka yodu kala kapnya pindalek pinsa lembub sejar kala kapnya bat ni yo i biang ke jing singan bat ke babun kilek ban thiet jing thiet lani kali yo Christmas ngakwa hakan ni ka por ban kren ya ki lightly ki banging ngilek thiet ha ka por Christmas bat ngimbit bandu ya ki lightly ki kasopti Christmas, kajuti Christmas, baru ke Christmas. Kasopti Christmas, kajuti Christmas, baru ke Christmas. Laong ngaban kan kot, ban ngan le ya kata. Kabaningkong kabang ngimbit bandu kalong kasopti Christmas. Hagaktin ka jong ublay ka gospel ka buku Lukas arla nong nginlap ya ka sopti Christmas ka baningkong. Tiga la kayo kun ubaningkong jong ka kala sop yo daga jansop pagala pentiayu haga shingoy. Ka Merrily ka kmeu Jesu kala so ya ka sopti Christmas ka baningkong ban penpong yo kulong Jesu.
ngingis kau kememangi ngile yo Christmas Henry haka por balakayo Jesus Christmas utrai ka Amerika kemi ka jongu kala so ya ka sopti Christmas ongga tien ka jongu blai ka kenja jan sop ongga tien ka jongu blai bat kalapan pong lani kalapan kop yau khulung Jesus kani ka riam ki pra bangai be jonga ka bangi riam ka res ni labanong ngilap ningkong ni ka haka testament kabrim haka kitab Genesis haka pa Adam batkim hadian ka laptop kila su lani kila dai la di da ka dau kita kita kisla bat hadian ka tau ublai ula peniap yau tumrat ban pen pongjan ki banda ya ka jing lingkoi henrei ka ongi fikariam omtang bakada yangi henrei ka penitenat ngadang Pule ya kawe ka jing tho ka ba peni ba udan we nong krong ba ketamain jo ki ba ji jaing ma wa jo ba chong bat ki don ki breu ki shim yu ki pensum ki penki dalam penki ki ai kasut ai utai bat ukla kala kadur jong to breu ki pra bangi be jonga hakariam haka sopti kabangingi pong ka kentiu lese ya ka lang renyang gejungi medur yo bri hakariam nang krong bat hausut berkatai haka ngong pi ki pra bangai de junga ngiris ngira ni kentiu ya ka lang renyang gejung brio ka Merrily angka tien gejung blai kalau ai kata ka sopti Christmas, di prabang ibig kasjan ni ka sopti ontang baka penitenat yangi kapan saat yangi haka portlang ni pong saat bat ni di muffler Christmas bangang tiap bat ngapong kum ni kapan saat Bila je perkat ke prabangai bit bapintia klem saat. Kalau judon nasi kemit ke bapintia klem saat. Namar bam dan nep. Kidon bun prabangai bit junga hakat pertai ke bangidon nai ong ke pertai ki marjan marpa ki bamapi bamangangidon. Ki bajetemot kim itenat namar kidon kam sabti Christmas nengi. Kidon bun prabangai bi jonga kiban lesi ngidon kam panra ya kalong renyeng jongki beki jan ke bangin pen pong ki kidon lesi shibun kiban amit kithia namar ba kam saat ke balangket talatia arbaji shibit demi insta arbaji ka jurha ka jingkriat ni ong dat ta udah dat cisau ta pergi prabangai bi junga manu ban ai sabti Christmas yaki pikmi lenti bikin na ban rakhi Christmas ban celebrate Christmas prabangai bi junga klem ki sabti Christmas klem ki jingpong Christmas kaban penitenat kaban mensaj yaki Kameri hang ni apakah su ikan nak sabti Christmas kemeningkong kamsim su ini dia kasu nak mentagi bayi. Yo Christmas kita ngijulet bonsin kilong tang nang mentai dia. Kalau diru ngalai tenat dang don bon reki bi tenat kita ngapen yeng ngapen pang haudieng hayeng. Ngatiaru ngalasai ni dang bun ke blanket ke ngatiap haduli ban petsai ya keduli kat baki pra bangai bi cunga aka Christmas ke menengkong dan uklung Jesu ubadan kam ya ke sabti Christmas ban ongi pi kumadan we brio ubah bulet yo ura ke we kepala ke bayong ke belak ke we kepala Kabalik ka white black and white wong
ya black and white. Ka sutunat kalong. Ka way nang mate ledi, ka way nang tigi way. Ka hip kat ka item ka buthiet. Ka way ha black, ka way and white. Ya liru dan kam, hendai punsu sabti Christmas ru yaki way. Kabar pat kabangi ni thiet ka ka juti Christmas. Pila banya thu nga pi don juti ka na jur. Kam tam phi kan thai. Kan na jur. Dan ngan klik na top. Good ki occasion ni don. Ni kisendang ngimdu na. Berkini ke juti ni pang ki kejat. Pitip ki prabang biet ka tinu blai ka batai kumno syapang kata ka juti. Mo ki juti wang gumni. Ephesus henril nonggar khat ka khatsan wang. Bala pang juti halaki kejat da ka jing lakloi ka gospel ka jingsuk. Bala pang juti halaki kejat da ka jing lakloi ka gospel ka jingsuk. Pleng kejuti ke mga pong haka kejat. Kamnay tabangan lech tu. Reka ketien kedua kong pong juti haki kejat da ka jing lakloi ka gospel ka jing sok. Kejuti Christmas ke mga pong kamut. Kabangan lech banyak ho. Ya ka gospel ka jing sok haki waipat. Layarwai mentan, la Pule mentan. Nila Pule lese sepang kata ke kubur ke meningkong kepala pensawa hakamiat ke bakum kini haki nangap lang berat halom ke kubur ke babha ke gospel kepala pensawa dau belai na bening daki angel pat om tang apa kila poi haki nangap lang berat kila pensawa ya ke joko kubur dak ke joko kubur haki weipat. Missionary nari Wales, kila wan sinisari jungi, an ai ikan naga gospel happy beranga. Isaya sanpu aranong kat kemenyau kong kat nu ba itenat halakilum kilong kislajat jong uta ba itu kena babha, papen benai ke jeng suk, itu kena ke jeng bha, papen benai ke jeng penim, boong hakasian ublay jong bha usensyar. Dan bun prabang ibi changa kiba lesi kimpat yos ngau yang naga kubur baba. Ngiyong balay kim kala, ngiyong balay briusa kajo lesi kitip tang si pangka sabti Christmas. Dan nangi kiba pang yaki juti Christmas bani ban share bani ban to yaki kubur ka jingmenim ka jong balay. Hagi bakum kita kibreo. Hagi bakum kene kesngi ngidon ya ke kubur ke babha ke ba shisha ke ba danbor ke ba ublay na beneng wai na kamenta ka jingim ka jong kibreo. Hagi gospel yonis ni pulis pang kagentenong Samaria. Ka Bible kong pakani kaladon sangut tengah. Ban ngamudur ka di bandai ke bapa beriu. Kamu long ka basuk banyo tengah sangut dan bapa beriu. Dari pitip kay ka baja. Og tin ublay nda kala yo ya ka gospel. Pitip ka jayo. Kala lek banyo to ya ka gospel hakesnong. Kajing babriu jongka kalahir nak ka durkmat sikikijat. Kamre kapong ya ka juti Christmas. Badi binya to yaki weipat. Hanglu kajing babriu kasa hakajing emjong pi pa jonga. Kajing babriu kan sa tang hakakmat tang hakadres jongi nik kan yar hakane ka Christmas arjar pos sikikijat jongi. Pengen pong yaki juti Christmas. Pengen share pengen to yang ke gospel ceki wepan. Don bun hajar ke pertai. Don bun spa hala kari. Ki bam
tip ya kajing iba jeng ublay ya kajing suspa Calvary ki celebration Christmas ki tip lut andri ai ya ka kubor Christmas ka basisya ki don kam ublay ula ai kenang ba ki day ban yo snow ban pediang ni don kam an phong ki Christmas parabang idi haun sem arjar peu kabalai pat ukiek Christmas long Christmas klembam kiek haptit kiek ya kan mau ngi men syaya duk bahatan da duk kan baduk ru ya persangi ban tit kiek berit bandup long Christmas bam kiek ukiek udah ujing bam ubangi bam bat kadon ke jingong kong bangilong kumbangi bam kalau tam ngilong kumbangi bam persang bam se ubit bam bit besau sa pinsau lut ngilong kumbangi bam ki prabangai be jonga ndap pibam sabam ngatrai kamet jong pi kaledur syakata ka jing bam ban wat datiar ngatrai ngismakit Jesus Kristus wong kumni Yonya sendiri lenong saupra sanpuai ngangalong pu jong jengim ki pajong pikila bam ya kata ke mana ri klaba kala yapno ni ulong to pu wan hern meneng bo no unyo bam no unum yapna ken ngangalong to pu jengim wan her meneng jisu udai ke jing bam kaman ai jingim kajing bam ka basisya ki prabangai di junga nakabanta ka jingim ka bakanam sim ka jong pi par ka changa ka jingkali kalong katno ngilayo yo jisu katno ngilayo yo jisu ka jingim ka jongi u jisu ubakak tin ublay kong ula ay nakabda jungi ublay ula ay nakabda jungi utaw tin ula kinada ban syangsa hapo jungi kanu ula syangsa kanu pilabam kanu ngalayo ayo ublay hakajingim kabangangadan banim ngadon kam hakanika janmit ban bam thamai yo kek Christmas hakajingim jonga bat jungpi bagi wekin yo iya katangi, bagi wekin semaya katangi, ngidon kam prabangai di iya cunga. Ngakan mau mensyua ngal ai teng ini jingi tu kana, aku ini jingi seng. Ngakan mau mensyua ngidang sa sejak lumpering ngitung sokia sedinieng. Aku mereka sengi ngelaj ngelap yewe ikhnyang babtu ibadon hausla sokia ngalabu ban penyap penrei ngong iya lagi. Sitio din ngalaj ban pek yo tau kenyang ngamlap syu dan syu slaw labun balut teman ngalap pek pha I kenyang udang don uklem yap ula kham he butu syu ula long rong jerngam kombolong usla sokya dah balabam yo tu usla sokya ka jingrngam no sokya kala lech syu tu kenyang dan syu ka jingto ula jerngam prabangai pe jonga ngidon kam ban yo blai ke jengem ke jengi baka jongi ka bap tho kandu ka bap kandu ka bai chli kanum ton ke jengem ke jengi baka bakin sai ka ba ka jangu blai patang ke jangu blai kan yo prabangai pe ha ke jengem ka bangi ngitan banem pat ke Christmas ajar pau ngidon kam ban yo syo yo blai yo syo yu blai hakajing im kamamapi pat manga ngidon manem pat hakajing sisang ngipi ngilaban yo yaki Christmas yaki sabti Christmas ngilaban don yaki juti Christmas ngisang anong ipi kajingim kristan ka basisya kasdang habang yo ban pam yo ki Christmas hakajing im kamamapi pat manga ngidon kanem ublain kurku anda kaburam kejungo. Unyarap ya pi bedanga. Bahkan ke Christmas hajar pau prabangai bi junga. Kumba ngilet bantit sabti Christmas
thiết juti Christmas i thiết yêu ke Christmas para bangai be e ngiru in kan mau bangila para bangai be e chunga pan share lang ini ke sabti Christmas siki wipat pan phangi ke juti pan ai ya ke khubor Christmas ka basisha le shisha ka ngidang don por sala banong sar puso kenta ka ban kur kisil sha le shisha ka yi share shisha ya ka gospel hanur you know ar puso kenta ngai por pergi prabangai bi junga khamtam pangin yo shu aga jingem ga jungi khambu nu blai baka nu khnu kabarim kabang don ngi habaka neka Christmas ar hajar pau kan kut syam baka jungi kanang duna ka jungu blai kanang bon haga jing em ka bangi dam bulen kurku nam ta kapuram ka jungu amen. धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो प्रभु के द्वारा मुझे दिया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस पावन बड़े दिन की शुभकामनाएं हम अपनी कलीसिया लाबान प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से देती हूँ। आज का ये क्रिसमस का शुभ संदेश हम अपने अजीज़ों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके हृदयों को छुएगा और आपसे बात करेगा। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने शीश को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तू महान है पिता, तू दयालु है, तू सच्चा है, तू पवित्र है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब तूने इस जगत में पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया पिता, ताकि हमारा नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाए पिता परमेश्वर, हम तेरा बड़ा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो बातें, जो संदेश हम देने जा रहे हैं पिता, वो मेरे द्वारा नहीं पर आपकी पाक रूह के द्वारा होगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ। ये सारी प्रार्थना विनती अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज मैं आपके सामने 3 विशेष बातों को प्रस्तुत करूंगी जो मसीही लोग इस पर्व पर मनाते हैं। ये 3 बातें हैं, ये 3 चीजें हैं जो हम सब परिवार मिलके करते हैं। वो इस बड़े दिन यानी क्रिसमस, हम क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, एक सुंदर और खूबसूरत दिखने वाली पोशाक यानी ड्रेस को खरीदते हैं। इस वस्त्र को पहनकर हम अपनी कलीसिया में जाकर प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। जब इस महामारी के दौरान सरकार ने थोड़ी छूट दी है कि हम बाजार जैसे पुलिस बाजार या बड़ा बाजार जाकर वस्त्र को खरीद सकें, हम पाते हैं कि दुकानों में बड़ी भीड़ दिखाई देती है, जबकि हम पूरे साल नए कपड़े या नई ड्रेस खरीदते रहते हैं। पर फिर भी हम इस मौके यानी क्रिसमस पर नई ड्रेस लेने से नहीं चूकते। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पद मैंने लिया है, ये वचन लिया गया है लूका की पत्री 2 अध्याय, जो बताता है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यीशु की मां मरियम ने अपने पुत्र को एक कपड़े में लपेट लिया। यहाँ पोशाक यानी वस्त्र यानी ड्रेस ये बात को दर्शाती है कि हमारा ढंग कैसा है। ये इस बात को दर्शाती है
कि जब हम अपने शरीर को ढकते हैं कपड़े से, किस प्रकार हम एक दूसरे के समक्ष के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है जो मैं आपसे बताऊंगी कि मनुष्य का ड्रेस यानी पोशाक पहनने से ही उसके तौर तरीकों का पता चलता है, उसके लाइफस्टाइल का पता चलता है। ईदन की वाटिका में जब अदम और हवा ने पाप किया तो वे परमेश्वर से छिपने लगे और उन्होंने अपने शरीर को अंजीर के पत्तों से ढकने की कोशिश की। वस्त्र सिर्फ हमारे शरीर को ढांपती ही नहीं, कपड़ों से खाली हमारा शरीर नहीं ढका जाता, पर एक खूबसूरती भी प्रदान करती है, सुंदरता भी दिखाती है। जब वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब हम सब मिलकर अच्छे कपड़े पहनते हैं, विशेषकर जब इस ठंड के मौसम में, जब हम इस क्रिसमस के त्यौहार को मनाते हैं, हम गरम कपड़े पहनते हैं, हम इन गरम कपड़ों से अपने आप को मौसम से बचाते हैं। क्या हमने और आपने कभी इन बातों को सोचा कि उन लोगों के पास जिनके पास ये कपड़े नहीं हैं, वो क्या करते होंगे? क्या हम उन गरीब परिवारों का कुछ कपड़े दान कर सकते हैं? उन लोगों को भी उतने ही कपड़ों की जरूरत है जितनी आज हमें इन कपड़ों की जरूरत है। एक अच्छी पोशाक हमारी मर्यादा, हमारी शान, हमारा आत्मसम्मान को दर्शाती है। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा, यह हमारे लाइफस्टाइल को बताती है, हमारी मर्यादा को बताती है, हमारा जीवन जीने के ढंग को बताती है, हमारे शान को भी बताती है और उससे हमें सम्मान भी मिलता है। जो दूसरी बात हमारे तिमम्मा साहब ने कही, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। दूसरी बात जिस पर हम आपका ध्यान ले जाते हैं वो है क्रिसमस के दिन पहनने वाले जूते। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि दासों को जूते या चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जूते और चप्पल पहनने का अधिकार दिखाता है कि वो स्वतंत्र हैं, वो फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मगर पुराने नियम के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सबको याद है उड़ाऊ पुत्र की कहानी, प्रोडिगल सन ना, हम याद रखते हैं कि वो कैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की धन संपत्ति को खर्च करके वापस अपने पिता के घर में आता है और पिता ने उसको फिर भी स्वीकार किया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे जूते दिए और एक सोने की अंगूठी भी पहनाई। नए वस्त्र के साथ साथ सब कुछ उसे मिला, जूते भी मिले, अंगूठी भी मिली। यहाँ यशाया का 52 का 7वां पद कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हम जूते पहनकर उन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। जिस जगह पे हम रहते हैं पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ कितने ही खूबसूरत हैं जिन पर हम सब अपने जूतों को पहनकर चलते हैं और शुभ संदेश को सुनाते हैं, जिसके सुनने से हमें शांति और उद्धार मिलता है। ये इफिसियों की पत्री का 6 का 15वां अध्याय हम आपके साथ बांट लेना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इस क्रिसमस के जूते, जो जूतों को हम पहनते हैं इस पवित्र पर्व पर पहनने वाले जूते, ये वो जूते सिर्फ खरीदारी या नाचने या गाने के लिए नहीं, इनका इस्तेमाल जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए करना चाहिए। इन जूतों को पहनकर दोस्तों के घर या पड़ोसियों के घर, अपने रिश्तेदारों के घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटना चाहिए। ये हमारे लिए और आपके लिए
अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, ताकि हमें उद्धार और मोक्ष मिल सके। और तीसरी बात, इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ वस्त्र या अच्छे जूते ही नहीं चाहिए, हमें उससे भी ज्यादा अपने जीवन में यीशु मसीह की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा जो वचनों को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं दूसरों तक बांट सके। हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम इस नए दिन में लोगों के घर जाकर वचन को सुनेंगे और सुनाएंगे। और तीसरी चीज जो और भी ज्यादा विशेष है हम सबके लिए, वो है क्रिसमस केक। आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। इस रोटी में विशेष स्वाद होता है, या ये कहें केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस केक को हम दूसरों तक बांटते हैं। इस केक रूपी प्यार को जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसने हमें बेहद बेहद प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि हमारा नाश ना हो पर हम अनंत जीवन पाएं। मैं आपको तीसरा वचन प्रभु के पवित्र शास्त्र से बताना चाहूंगी। ये यूहन्ना के 6 अध्याय के 32 से 35 पद तक लिया गया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा ना होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे जीवन में यीशु मसीह का होना, अपना मन और दिल उस पर लगाना और उसके वचनों पर मनन करना, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपना जीवन चलाया, उसी प्रकार हमें भी उसकी तरह बनने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार हमें अच्छा भोजन स्वस्थ रखता है, अच्छे वस्त्र, अच्छे जूते हमें सुंदर बनाते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना। यीशु मसीह का जीवन में होना हमारे जीवन में 4 चांद लगा देता है, खुशियों से भर देता है, उद्धार करता है, यानी और भी खूबसूरत और भी लाजवाब बना देता है। उसकी हुजूरी और नजदीकी में आए, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। धन्यवाद। आमीन। Yai go you play nam ta khubor ka bangila yo akani ka chanmet scam kan kran thamai ka ching em jongi bangini iru ba ki dan saudong jongi ki badan kam trai ki dan kam ya
kikti ki jongi ka bangin la ban le e na ka banta jongki ban ai ka jingkermen ban ai ki badru bad kham tam ka ba kraw tam ka bangin la ban ai ki briu ka long yo jisu bad ngin mi na ka ni ka jing shakti jongi ka ni ka janmet bad ba ngin perkhat bad bangin duai yano bangin ai ya ka gospel bad ni thu shpham trai ka jing jongi ani ka por ngin yang lang ngin ya rwai ni rwai ban hadin bangin la da ban rwai ka ni ka Jingrwai sa kerpat si sien ni teman pesan di Kharbuli bai ni lam lang ingi ka po jong jing Duwai badru ban sepelai ingi ka jing Jingrwai bangini yo ban sim bentalang baro ban ni Duwai ban teman pesan saya lam ini tengi yang lang ni ka po Jingrwai to wan pikiriu nge do wan pikiriu ri sabaso ko mensha Other Merry Christmas. We can shake hands with one another. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kupajingi bab nengi aingu ime namar kene ke janmi try ke bangi don kemni kan rat ban mani ime ni so kemen try ban ke jingken jar jo kene ke snem ni try ngi os ngau ko na bit sai zien
ya ko khubor ke bapha ke bapan kemen ke bapan khi ke dono jingi ko try mangi ke belong tangki nong pop ko kenran mala wan man ai yo khun me ko kenra be na ka man taban penim jingi ko ke bechat ke berem ni ai ngo bangi priang ni ko khubor ban ni ai ngo ni don bat ni ke ko khubor try ke bangi laru ko kenra be pen thu seki be pat ko kenra be jenga mala wan ru try na ka man ta jongki kumjo ko kendra ker khuingi baro kiba don hakane ka por ko trabe kolo jenga lengba baro ka bangila pendap trabe don bo baka jing shong dap jeme kan dap hake jingim ka jingi ko try ba baka ek ka thamai ka por play ka bada pling kan kusai lama jangi kan lechki bi para try ba hakaba kut artat ya kana kesam ar hajar pau try ya kata kajing ang ba kraw kuma ai shagana ka bertai try anyo ban pendap shan ya kajing kajingi bet ki wei paru try bet tan bo kinya yo Banteilem kinya lekmen lem kin mat lem try ya kajing ai ko kenrat lengba ka jingem kajingi ker khuingi baro kan mau ka por basa jo kana ka janmit ka si ka bershai pat ka kut hijong kana ka sem arajar pau Kepromi asyik aku kepa, maka kertenggu Yesus Kristus itu bagian berok mentah pada kerta. Amen. Kajing iet kajing ublay kepa, kajing Yesus Kristus try, kajing selok umun semakoi. Kalau rengkat bat ni, kebedon hang ni keseng ni kajan miet, lemak iwei par kiprabang iet, hang ni hakeleng setlak kebertai, mentah situ kibapam jukut. Amen. We want